is caisa simúil a maithasamá é ceann Teresa Bernadova. An seo de banagainn as poblacht na Seice, gan ghuilear bí ar tharapí go le héireann, ag daisar an teannas chomáil le duine bí sa chearcail Gaeilge. I first came across this Sean-Nós dancing when I was in Ireland for holidays with my family back in 2002. I did, yeah. Céir him na mótarí fao sin inis leras ar dús. Tá mi sé ceannar me géirbh damsa chuil me gúisi le tóhí me sto go beag agus. Ní bh lá go brach me chomáid gaiilinse. Dé me ní le. Tá chéan thóra go chailín agus sé pecha nach bhfuil tiilecob a múnsin an ús a chailínse. Carina má. High praise there from Lars. Céir him tosa inis cerbla. Sin rud difriúil, fósta sé tradiisiúnta ach bhí element difriúil an. Bhí cinnal mothúcáin an a bhí rud ba gnéasach agus bhain me ansoltas. Carina má. Céir tain inis bhain man céir him tosa? Yeah, just éidirúna sé bharrte le bhí se just ionta ar fád. Agus bit go couple smúitin sin gur fiú daoine eile arc áthu. Cínte. Carina má. Hainm sin leis an mótarí mar rá sé nua agus difriúil. A chuirtún pí sin de chéile tú hain? Mostly myself, and I had a bit of help from friends. Agus céir ceapan de plán faoi seo, tá tú sa bhfuil to carry carna sin isis. Oh, they're delighted. They actually all interested in Irish dancing, so I have a great support from them and from my boyfriend here as well. So we're all in it. Carvas go bóchal Ireland, Gary. Gary, would you Seanach? He is. Yes. Is he good support? Oh, he's brilliant support. Ítach, well, nish. Tumis go deis chuirtcoite Teresa. Inis go na mótarí céim far chóir seans eile chuirtcoite agus áit chuirtcoite sa bhfuil de leithcheannis. I don't feel like it's my last round yet, and I don't want to finish yet. Agus is bra lum an dausa. Ítach, Matthew Hain! Fair play, I think it's in working as that turkey's one of my Florida. Teresa Bernadova, mama!